keniat right? Ambiang, ambiang. Ya, thank you. Aktif. Di perlok mentang adon ni po tengam kani ka badon ni ka festival Amul Falcon di tangan rung sepo ngan penyi pi ka belong kumno ma di sepo di pila ban yo i hang ni kani ka dei kapo ni jika bami boro pila ban ni ketai hang tei ka dei ka stage bagi nong roi pinya roi sa sipang. Sampai mentah, ini ulah siat ya kini kagan na kayak gitu. Si. Tuh, ular nih guys. Kini kinarit. Sini kunyi orang baca ke jalan ini. Ni kuarek kat padi. Kemale badon burung tinggi nolok soy. Ini apa uklong marungwe. Pati akhwat jumni, pati babi pediang yang iki. Beliau jum pi pati sapki kapor piang ngoi kata piang ngoi. Ay wa emale badon burung tinggi sai ki maru de utrai de. Oh, Sakti! Sakti dia! Baba Wenti kena ke penghapang kerja. Pak Gabriel bila kena polat penghapang kerja, right? Ambiang. Ambiang. Ya, thank you. Aku boleh sibuk. Ada kopi juga. Cheers. Sar, kalau bidang yamat, tidak takkan apa buat sekau. Kilong kumi, disamla, kentai mencenang, jamret, beli lang. Hana kapor, pat ngalayo, panyo kejat ni. Aktif. Orang itu yang bila ada geruai. Geruai lang mendengar. Ready. Sing along man. What young was no still. Dalili ya pingambil. Yang ijung jengai kapit so still. Paskan kipulan yang ingin ompi. Meski banso yang dinebarkan harga tak kasih kan dikasih Saisin Hengam Sosgawai Namar banasibo Wala ka mensi marway kaya ngam sowe Hikmatnya alingin masti nimbung syarut kijin skosi tang shisye ni imha perke Rispa neduk okam lele Kabala jate kala jangin le Shabra babula Kabala jate kala jangin It's a secret Kabala jate kala jangin Le suka pemilak
dep kekala dep It's a secret Yad shad shad ongin yad klem pat Damen sim bakmen in a shad